Drugari, pogledajte, ovo su ovdje kokoške, znači, da? Kuće, drugari. Ali vidite vi ovdje kokoške šetaju. Joj bože, kako ovdje. Jedna, drugari, kokoška tu. Druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma. Ja ni ne znam koliko ovdje ima kokošaka. Znači, gledajte, drugari, idu svi svoje kući. Pogledajte, drugari, jedna kokoška je već utrčala unutra, vidjeli ste. Jer vidite uopšte ovo što rade ovdje kokoške. Čisto, drugari, njihova šetnja. Još jedna ušla. Pogledajte. Vidite vi ovo, alo? Vidite vi ovo? Jedu zemlju, mislim. Zašto? Pojma, nema, malo. Drugari, ali vidite kako ih pojuri. Drugari, vidite? Mladežni su. Ana, kokoške tamo, drugari. Eno, drugari, jedna kokoška. Dve, tri kokoške, drugari, ima tri ukupno kokoške. Mrežica, drugari, obavezno stavljena. Da, drugari, kokoške ne bi izašla napolje. Dođi, kokoško. Potkam ja sam druganica Vuka. Boja se me. Dođite, prijatelji. Crna kokoška, alo. Pratite. Ovo, drugari, kokoška beži ovdje. A gdje je ova crna? Eno, drugari, crna kokoška. Eno je. Eno, drugari, kokoške, znači ovdje svađaju se. Međusobno, znači. Možda i nije međusobno svađa kokošaka, ali čoveče, bože. Eno, drugari, kokoške ovdje uživaju, znači. Još kokoška sam, drugari, tamo vidio, šetaju. Ali oni, drugari, ovdje uživaju. Znači, evo vidite, mislim, situaciju uživanja kokošaka. Drugari, evo jedna kokoška se sakrila za kamion, kao mislim da niko ne vidi. Pa da, mislim, standardna situacija. Drugari, evo kokoške, mislim. Ćao.